nang ya ba ana fo sam goji kai sana sta ge sana ste gamas nya fo turu an turu bit turu tabis nang warti ya be ze na bis warti nang be ze amen kar nga ja ra bun sa ba kai nang asage amen agas ke kai aki nang ndu ne jen chaban nang sakse nya se ndu ko gare nya sa ba ngure atamar sake ko so ba mure jen jen ki te gang ra gare ba char ke dia shen ja ulam bit sa bisra ang ko to wan gam nas ko te kar ga ban ndu ro as nya ba nya yin de ke tur ne bitin asuka mas jen ji to bis kama ka bit tutun ji jam jam an to bisra kai nang asan ga as kai nas be amen kilele gere kite zone gere kite worada gere kente masra ishi aisi nang japun che sa kista ka ishi jam ase afa kite yes kite iti do ko mure iti ko so babeze fa kite yesus gere ay ganche nang tur ko bure amen yan gere sagare makini se furite kazu site baba no ko turba musawara Eşiku Santa Sakta akite eşiku fuksa kokunda koptet oguste akite koptet eşiku fuksa kokunda oguste kar koysa kendin yerde sabodam የባላባቶቻችንን እጅግ የተከበረ ምረቃ አደመጥን። ፈጣሪ ያሉትን መልካም ነገር ሁሉ በምድራችን ላይ ያስፈን፣ ሰላም ይብዛልን፣ የተዘራው ይብቅል፣ ዘመን ከዘመን እንሸጋገር። ሁላችሁም አሜን በሉ። እስኪ አንዴ በደንብ ሞራል እየሰጣችሁ የባህል መሪዎቻችን ላቀ ፍቅርና ክብር ሸኙልን እባካችሁ። አንዴ እስኪ ሞቅ እያደረጋችሁ እያጨበጨባችሁ በእልልታ ደመቅ ባለ ሞራል ሸኙልን። እንግዲህ የትከሻ ቤንጌ እጅግ የሚያምርነት ይኖረን፣ ህብረታችን ይጽና። የተዘራው ሁሉ በቅሏል፣ ወደ ጎተራ ተሰብስቧል። የምንበላው ጤና ይሁንልን፣ ሰላማችንንም ይስፈን። በዚህ መልኩ ልክ ገበሬው አዝርቱን ካስገባ በኋላ ደግሞ የበጋውን ጊዜ በጽሞና ቁጭ ብሎ ኮረዳና ወጣቶቹ ቁጭ ብለው የሚተጫጩበት የሰርግ ጊዜ ትዳር የሚመሰርቱበትና እንደዚሁም ደግሞ ቤተሰባዊ ማንነታቸውን በላቀ ደረጃ የሚያስቀጥሉበት እጅግ ኩሩ የሆነ ባህል ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። የትከሻ ቤንጌ 2018 ዓ.ም የቴፒ የኪ ማዕከል በታላቅ ድምቀት በዚህ ደረጃ እየተከበረ ነው።